kwa baby me Adom TV Badwam na uguso ehwe no umre no wadaje nti yedase na me wona dom wa ha NADOM HERBAL Center abna eti adwam a enuro no ne eye ewe nipadie mo ne ba bedi ho nkwa wati bebre NADOM HERBAL clinic omoye de enuro be na wa adwam aso abna na ho bechichiri mo e de achew me mo akwa be se bibia boko na dogo nso ho ye nyame adom no ho ye pa Mr. Samuel wonder no pay hia se nyankopon de adom nyansa ne nimdie enti said ma wo na wantsena so udi ye dre kama ene eso banfa so ma me eso so banfa so ama obibia owo krom ha nyame hia pa na onyo kese munya ba onu misa pomode mpa wo ye ma setena pa se wunya sika dan ma na se wunya homoden a sika no fa so be na wo so amanfo wo sika pa na nso sika ntumi ndwo mo kwa e wo se wo kwa wo bai wo hwe wa pomuden uye wo ma wa pomuden no eho ehia the way all of a sudden bu nam kwan so atum se na ne car no break down no sana ni pedua no da wani enda no ebe feli intent na ho ma na nyansa de bia abna betna ha na meka e wo se mo apomuden ho hia e wo se wo kwa hospital e wo se wo ye checkups ni ade meka no afa ne tra na wo sere me de ebe feli no na me say se mu abna ka ebe du ho na menua ba akọ US am so na UK wo hwe ya wo ye intent na mo betna si endura media bay make sure se ba ko pebia to ne to how ne atete ne yare abetna wo so a aye kwankro a wa twitwitwi a enko no ene e wo se open wodro na etu ase edema NADOM HERBAL Center ye ne produce na fa X-Vein mixture na fa X-Vein capsules and na so na fa Lady Clean say enete we kra de your friend say small but mighty na no na msio me pentade ba ko mienu bi nteja me nkoi ni low na me hye ne high me si me num hu se me call kanta me du ho na me yi boje me so na fa Lady Clean on boje me so say o sie ye na fa de me fa de kra which means say edro no aye bibi e de amom and opay say wo hwe me a we a small but mighty nafa Lady Clean 100% natural feminine hygiene wash NADOM yankasa ane akokwaye makotetim dwa ha ban ni dwa hini ye de fan fidiem awhoro ho ai no krogen a doctor fo ekukudam ene agina fidie ho de haban aye edro kama ohwe ni say na very portable neat kama we utum de show back pocket ye be kwadi weekend yi okwa asesie ho ansa na wakọ me say o ma ye sign check mom menua bo mo nchen omo ye de sika kokko peti esi omo saso no mo nchen wo ye buku trips mom no mo nchen wo e ma wo kan nya wo ka ho fe no e ma ne nya wo ka wade ase entent na ho na mfie no ndru bebi na aka se wo fiefo na ye obi eni hu ada agesa check engine ho obu obeka so mema ne ba no mo ko hit and run na ede ntia o sa boy no ye hit and run na wasan ko bi foforo akwati akado so ede ntia wasiesie no hu yie obi apade ye wade ma se timinwa ba siesie ho we no ne bo onye din antino say nete egu ni tuom kama asawa ehye ho we purely herbal obehwe kakra egu asawa ni na de akoha mekira odi be sha hemfi ho sa hemfi ho no ekeka wo enso abegu ho no mo infection atena also for so many years in enko say bi o draws to ho no mo a na chese enka no ebu kon eye serious bo no ma or run the panties to us say ya in 30 e de something be ko draws no ho no areho munya ba intent na onye nhwe han make sure say won sabeka nafa Lady Clean e be hwaboa na eyisa ha oni na efri ho no mo e de ama e ma ne bebre so omo komo partners so oh baby dum lights ni de entu no mu dum light ho no mu nkoye enso bi gugu ho ti mi say ahemfi ho no mo a shift from the way na et first no en upese wo sansu su that dem mu biemu dia ene make sure say won sa ebeka nafa Lady Clean ebe siesie ho no mama ho no my resource kama ebia awo anasa abrabo mu sem tina ma hemfi ho no ebie onu say infection e kwet na so chai tu ma hemfi ho no bie naturally and tense on enye hwe han make sure say won sa beka nafa Lady Clean bi ukona nye se neti amsiro twem ko mento obi amfa asokwanda no wachenchena sei neti onetuom kama purely herbal na no set me bi so chida wo huye ha ban krogen e na yede aye unko yuzu bi nkonko nye chira sem bia da bi asawa de ya chew yuzu na sa kono koto foforo na efa esiesi ho nti sei neti and we hwe kakra e de gum say purely herbal ye me kasa keke enko ye show working what I say nti na chese untumi enfa obi wono modne ma hye no ho ano ho ye ne hene nti no so be squeeze liquid na eden e de gum sa
say ena obe use no ebe yi fi ni nkeka wa ni na efiri hodo e de amam be san so ache wese kama be san su da de mu se akwala mu no na wodi we no e hye ho no we no nko anya enough ebe ye adwuma na mabata no nko anya enough e wo se wonom we nafa X-Vein mixture and capsules no nafa X-Vein mixture and capsules na no benom na infection no de wo mogemu de wo system nim ni na aba besene akọ because infection also no anya one day and a buy a process that wako dam you no santi no se me ma medication am catch yourself no 1 month am srew ye ne sa efma me obi won mo agin don bebre ne gu ho wa so sa ne gu won mo ontre no ho no se ne a kire no nti infection into me to ase emfa ma me srew bana se me ka say 2 weeks treatment a depend on wo nyoma na be ka kire me no se e bia wonya discharge de e cost wo system na me se obi a wo be hia 1 month treatment wo hia 2 weeks treatment into ba ye no bedi nkomo ne hu senia wo ha no etie ene edro no de ende be ma na wanom na yi sa ha ni na efi ho no mo e de ma nafa X-Vein mixture ene ne capsules nafa X-Vein mixture ene ne capsules eno so purely herbal haban ene de ya obenom na etu infection asini na e de ma so wo dwonso na wo te ya munya be ma koje fiche so ko dwonso a wo ba chi match say ye de na so no e mai e be ba mpa ya na su fite bi anase moja bi e de chire eba obi krampo de moja no e fra dwonso no e na eba adenti na wo se eba ne sa urinary tract infections me che UTI wo tenta ho na so ye nhwe han a ye ba ko show rubber e ma ne ndu sa level na nsa anope ya wo ti me nke make sure so won sabeka nafa X-Vein mixture capsules e be hwa boa na etu sa how ni na efi ho e de ma apart from so betu menya no wo endemu no obi wonu mo ko washroom especially mema no okọ akwotena water closet na sa no we ja na ho sa no si so se obe ma no ka WC na no na so bi akọdwon so dada na nipa no infection ni bi na so obe ma no eka ade na no a automatically betumi anya bi anase even insuo na ewo closet nim no se ebia physics no etom na se epete eka obema na no a obetumi anya bi nti no ekwan we so ni na otumi nya nti ukọ washroom no ma obetumi e de tissue no afufa WC no so ana kwa betu pa so wa de mkura ohun wi a na de pa kama na de ukọ baby ni na beboa asoso asisa UTI ni na anokwan nafa X-Vein mixture ene ne capsules e be hwa boa wonya na akopa bi ato na etu sa ha na ase e de fi ho no mo e de ma me de ma no mo hia me kese because mema no mo kasa pa se mema mienu jan ho mo kan ma ho asema me nua ba ukodu wa rebeho asem ukodu ha rebeho because almost say makasa be makasa pa se bibia ni opposite bia salete serious o me se me ko to memma mienu omo kan ba ho asem so akofa bonde de na me re kwa ho me person meti se mate nkomo no mudi no ti me twen beside lady ni number ka meje number no mama de draw na sa how na fi ho oso mo ko baby ukuma so ko ya no tese okoshi again na event na so na kind of fire na juna na chese pasho chese sniper sharp shooter ana juna na pasho no say en kan chese wa bai wan ho no e kan na safitu kumasi bedu nkran so no oh ti mema no mo kasa te ara meti ne sa na me ja ti me nwa man mesere mo nsiesie ho na ma ho fama ma ho siesie no endi mu na nsi pin fama ye enye oba ne oba wa dress kuntan na ma bonti oba ne oba wa siesie ho na mani na hemfi ho so ye de ekoyie wo to nko papa sra na wo to ndro so de siesie hemfi ho wo to ye bon straight ne human hair akese ne makeup nyoma akese no na wo to nyoma so ye de e de siesie hemfi ho men are attracted to what they see de ohunu eno na betwe na ba na mmom obana sa hemfi ho no ko sister obeja hodo mako onam ho sa na time de ebitu tententra ona nya hwa han make sure se ba kope NADOM HERBAL Center yendro bi ato nafa lady clean nafa X-Vein mixture ene capsule sension bo na sisi ni peduane bo obeka se mini infection oni infection pa akwa ni pede wo so tumi ebo ni peduane ho ban sisi wo ho entra ho mo ha ne mba sa na kokope ho aduro sisi a woto akwa no sisi ho na ebi kwa na ehinta ebe sha sese de edan ho edi na eyisa ha ni na efi ho ede mandro enye na pharmacy shops ene herbal shops a ewo krum ha bebia no ukwa obenya bi atofa na be de chire wo so bia wo ha bi but man kan nche so ba NADOM HERBAL Center eni ho aduro ho nduro ni de ebuka fa so se no ha ni tie bia no fa bedan ye na ye hwe na yintu ase mfa my number no 053 11 56 556 053 11 56 556 enye na pharmacy shops herbal shops ewokrum ha bebia no okwa obenya bi atose o menstrual cycle no so na mbeye se ne tie bia no fa beda NADOM HERBAL Center nyame adom ndu papa ye wo ene mo ha bo twenti no oba
how no send ye tibia no e be free honom akọ me sanso esi number no subium e 053 1156 556 053 1156 556 apomedempa e ma setena pa ti me don tena ho ma yare engine pedua no emoso abra na Adom Herbal Center edundu papa se abedwama so yada se papa panti ene na Adom Herbal Center nkasa e wa apomeden fam nuro ni bibi chi wadua na no akasa de edu so no ye birthday celebrant no ena yede to a drainty Frank ye krado my birthday song no happy birthday Nkoma Martin Ampofu Junior Martin Ampofu Junior Onyamin show nyamenyo kese Oma so infra domu enkwa domu onyo kese pa happy birthday enko enfamon Sanso na happy birthday nko mami ankasa me lecturer wabedane me mame ai Dr. Faustina Blankson obapa onkaso onyami shira onyawo kese esise obeye kese obata ni dai jese ensem hane se ya bibi koye wo mamu a wontene mu asekora ono America ni ntino oba na niema bi dog nyami shira akuma penti eradi shira no onyawo kese esise obeye kese to bia onim Dr. Faustina Blankson School of Public Health, University of Ghana, and there the birthday, the friend na wish no a happy birthday. Dog, onkwaso pa. Happy birthday, Nkoma Samuel Naneje. Samuel Naneje, Nanenya 4, no waye no. Aha. Erademfa 96 points. Bebre nka ho. Nimdie mu nyansemo. Mie wadwe mu nsi. Mo nyinya bema kokodrofo nyansafo animdie ayoma. Happy birthday, Samuel Naneje at 4. Auntie Vicky never show happy birthday. Sanso na happy birthday Nkoma Joan will Maker's House. Joan onkwaso happy birthday. Onyamin shira onyo kese. Normal sunfra adumo enko adumo Joan Maker's House eho. Eda wo sorry no happy birthday. Sanso na happy birthday Nkoma Rosemond Thompson. Obapa onkwaso radin sire washim memie ni pedua ni mu tini mu nyina ane da ho na moja nko bebie wo se ekọ ya me no mo nkotenten ahodin wo mpa happy birthday Nkoma my best friend and sister Abigail Mreku Asapon Abigail oba ne ho ofe na wo adwempa hwe enso me ho ofe na me wo adwempa ani nyansa nti ebi no Abigail Mreku Asapon we fi kofi sapon ene abusua ni nyina kumase ene omo wo show bapa onkwaso ate ya mi show sanso na happy birthday Nkoma Dickness Abigail Akwe Ejay wo Apostolic Church Ghana onyami show nyame nyo kese wadofo nyina wo show happy birthday onkwaso radentine ni mo show no ma so mfura dum kwadum sa Yamin show pa. Happy birthday Nkoma lovely twins David Boabin and Daniel Boabin. Dave and Daniel Boabin. Omone da so no monkwaso. Onyami shira mo papa. Dave wo post production graphic. Omone da so no ye ne ye djuma. AKA Sugar. Nti Dave monkwaso unu nia Daniel already shram no kese this somebody kese pa ti happy birthday your birthday celebrant no mu nyina ni already shram na me nua afia Sugar be refi man afia de am to so or daddy FM afia Sugar afia onkoso happy birthday onyami shram kusi se obeye kese papa me di afia amankwa tamaklo kwasinsia ye krado Yami Adom Saturday mu nyina momro Bukom Arena Adom TV dame na baso akwasi se bra no obedi agro because watimi ahye Kofi Ampedu ntino oye champion ti dame na da so no nti momra nyame ya Adom a momahwe akwasi nsia oso wabo bi pe amani ampodi dwa ya sum momra na ye mehwe de akwasi betumi aye oso na opin ti ye twen akwasi nsia ti obo ade in the building ono ne
Oye judge ada oye show host in the building to ono na eda me chiamen ti no anse omo hye hey Saturday dey jai ye ni adaje e obukom arena yes brave free entua hwe bra wa register nko ade abra ye nyina ye nhia ye ni agro agudie bebre wo ho wa on register ye ne bra na be support ye hia mo vim ye nyi get fi bra na nwum so ginam bra wai bra na bi national waje ni din sa bra na so mo mra sama no doko La Paz dan suman boche be bia clubs ni nyina mo mra me support mo crofo mo ma chi omo app omo ntimi nim kunim ni nyina mu no so nim se ye waye na me ya do ma me dey ya ye nu abema DJ Awana oni o ye pene krabe rade agena de intimi muso obi asem ti ya bekan ye ho otema community 2 Agri Road Hono Park no so ye nya no akiri kama nkoda din ye da se so ba bekan ye ho sa ye da se pa kwasi ba na pensem mu se wonim se ne ye ko US ne akofa exclusive interviews na bro tweno okwaba